جبرنامه کدن آدنگ جواکی افدمو حمود میوخش تماشاوان هجا. اما دیسا در حق پیواژو آشتی و جواک دموکراتیک داب پرسن که پیواژو برکوبات چه؟ چما کمیسیون آنجی دولت بلزو بزن گاوان ناوجه اوجوی پیواژو را ناو برسف. که ولاتی خلق فکر و گمانه وان در حق پیواژو چه؟ هر وها دخواز وان پیشنهاد وان در حق پیواژو دا چیه؟ اما بپرسن. برنامه ما دست پید که بیرون هجا. پیواژو آشتی و جواک دموکراتیک جهلا کرده و پرب زلالی برایواد شد. کردان داخواز خوانیتن زمان گاوا آویتن پیشنیاری خواه کرن حتی گاوین پر جدی آویتن اوجی گاوا جدی چی بو شوتاندنا چکا بو ایمها کرنا چکان بو لگوری و پیواژو بقاسی دلی و برایواد شه لگوری کو گلی کرد داخواز که آنجی داخواز آوج به پیواژو چی یا بریا هر تشتی مروج دف هر تشتی برده هکک و پسکریکک و پروبلمک 1000 ساله هفقا جدی و اف 52 ساله شرکی بینا برد دومه و مروف کو وینا جدی نگره و دمی دبی مسئله و پروبلمه کدن دروجلاتا ناوین دا آنها نه تخوب مان نه سینور مان و نه از بیجم نخشه ما آنها دروجلاتا ناوینده جیبلی کردا کی چیت بیجه بلا بیجه کی ایدی وک بری هر کس تکس ایدی نکاری دروجلاتا ناوینده حسب خسوار به او بهجینه خودی ویدری هنه و هزا ویدری هیا اوجی کردن ولاتی کردستانه امونه سر مجارا گاو آویتنه جدی و نجدی بونی ای والله اوج منو تا بهتر یعنی اوج منو تا بهتر بحساسیت و گرینگیا و پیواژوی باش دزانن yani dibêjin ya meriv hinekî li moxilê bike belkî tiştekî piçûk bin bikeve ji hêla Kurda ve yani herkes ji dil û can ji bilî vaka tehribat hilweşandin û asîminasyon û tinekirin înkarkirin anha hemî erê dikin lê meselen em ne em tenêne mesele ew ku li dijberî me ew ku muhateb yani serokatî zanê çi digot Roja awil ve digo el muhatabeki ciddi digerim. Birastî jî hinjî Kurd li muhatabeki ciddi digerin. Wala ew dizanin bavê min yani tiştekî ku piştî vê saetê em wenda bikin, em xera bikin û em bêjin ay, ox, biraw, xwişk û keko xwedê tune. Me ew hemî beriya 5 salî me şûn de hişt rûpelik nû, hêzik nû, hişmendîk nû او ولاتکی و سربخه ولاتکی هفپار ولاتکی کوکاری هر کس کاری به تده به ناسنامه خو به چانده خو به جلو برگ خو به دووکا خو به آزادی به سرفرازی بیجی و اجد و درمه هندک و ضعف نگرینگه هک دموکراسی به اول بلا جوان را دموکراسی ولی جبرک او خنا آزادن حتی کو کرد و دموکراسی نین ندن وانا باور بکه کس و دموکراسی و هویه ناین نادیوانا ایدی بلا دسته خو بخنه بن کومه خدا بلا دلو حیوان نبیجین روزکی بی روزکی ساعتک بی ساعتکی گاوکی باویجین کو ایدی اولاد و اف دولت و اف جواک حلمکی بسلینه و لسر هیمکه و هوی دموکراسی براتیا گلان ام کارون به هفرجیان بکن کرد و کرمانجی اوه پیواژو آشتی و جواک دموکراتیک قوتی دست بکرن خوشه آزادی خوشه دموکراسی خوشه هلبت آشتی خوشه لباس لگوری دلی و برایواد چه هنی کی نسس برایواد چه yani لگوری دلی ما هنک از صمیمی ناوینم yani çima navini mesela Ahmet Türk belediye başkanı bu ve belediye başkanı derxistin kirin
ev ketibêje navî çi ye jêrdivên Kayyum da şuna bir. erê qayîm avêtên şûna wî û wî kirin barış herçîsî ne wisa vir da samimiyet tune gorî min û yanî bayram değil seyran değil gorî Türk divên çima xwe avêtin apo mesela ew derjî düşündürücü bence gere merivana derên holê hêja me re bêje yani ez xwe samimî navînim Devleti samimi ne abi? ez navînim ji xwe ême hînê lêstokê bûne kurmanc em azadiyê dixwazin aştiyê dixwazin ama yani devleta Türk li ba min ne samimî ye ez wisa divînim yani Çiye mesela ev baş ez vêjî bipirsim daxwazê gelê Kurd daxwaza te çiye ji vê sürecê çiye te were qebûl kirin tê samimî bibînî yani daxwaza me em jî milletekin em azadiyê dixwazin em jî weka her milletekî dixwazin em xwe yûnetmişkin yani daxwaza me ev e yani ev ya gere pêşî bê rast kirin û samimiyeta wan çima tune divên gere ê Sûriyê divê sîleh deynin îro milletê Sûriyê çaxa çek deyne me teva jî yani ew Daeş desta vêt namusa xelkê serê xelkê jê kir qelbê dilê xelkê jê kir ne wisa bû şervanê Kurdar elber vê gerev ya jî derê holê yani divê sîleh deyne te divê çek deyne ama tu ji wan re navê ji piştî wî navê ez ê çi bikim mesela devlet olarak ama divê çek deyne Heta berpirs wî rayedarên Rojava gotin çekdanîn intihar ji bûyî me. ya ji bo kurmanca bence jî intihar e yani îro em hatibin vê derê vê noktayê em bi çekiya hatine ne wisa ye yani em bi gotina natin vê derê yani herê em dibêjin bira Türkiye demokratik ve Diyarbakır demokratik ve ama hinek ciya jî vê çekçeyê nave yani gere merivana jî zanive ez wisa difikirim ez devletê samimî navînim û kurman jî bira eşê xwe bidin serê xwe bence nê lêstok yani lêstokê Osmanlıya naqedin li ba min Baş û dema ku hat destpêkirin bêguman aliyê hiqûqî jî bala merva dikşenerî wê gavên hiqûqî bên avêtin an nê avêtin çawa gavên hiqûqî helbet azadiya ramanê mühim e li Tirkiye helbet girtiyên siyasî ên Kurd em bêjin heta hevpîşeyê te û hevalê te Demirtaş ê bînawî bi hezaran kes girtînin ê çi bibe ku gavên hiqûqî nê avêtin Rastî demkî dirêj çavê Kurda vî pêvajoyê dayê yani pêvajoya heştê dayê û çareserkirina demokrasiyê her du halî zî jev bawer nakin loma lazim e gavek şember somut gere bê avêtin û gavê hukukî zî ji bo gelê Kurd pêwîst e wek zanin heya netişek hatî gotin tev hêla gelê Türk û em bêjim siyasetmedarê Türk wan tatmîn dikir li fakat gelê Kurd ji bo wan hêla hukukî de em bêjim kesek nexweşe girtî undur da gelek kesenin siyasetmedar wek bu anî ziman undurdanı demek dirêjin tevne ji bo siyaset kirin undurdanın gavê somut û şember hît natî havêtin Grand için yani komisyonek ava bu serçava bira dest pê bikir ez bawerim îros ev dest pê bikin o CHP komisyonda tuneyî lê jê navê ê xwe eşkere kir herê îşê xwe eşkere kir yani çika pêvajoya aştî dûr û bilez çê bi ez bawerim ew daha zêde ji bo gelê Kurd ji bo gelê Türk ev baş bi vek bu zanin gelek pêçît nav pêvajoya de heye ek dile wan naxwazin ek em bêjim berjevandiya xwe ji vî îşê karê dikin ondur û derva gelek kesenin loma gavê şember û zû bilez gere bavê avêtin komisyon tenê avanikin hêla hukukî da mesela kesek ondurdanın o gelek kes ji devera ji vir çûnû durketini o gelek ızrarê wanenin loma komisyonek ava bibe o komisyon hukukî ne beşekî 10-5-25 gere bixebtin yani ek kesek hatîn kuştin ek failî meçhûlin yani komisyon tenê hêla kültürü ziman ya siyasetê ya azadiya raman tabii gelek gavenin loma zû bilez gel zigert vî işê dabin saziye sivîl zigert vî işê dabin o em bêjin muxtar vî işê de gere cî bistînin malbatê mağdur henin dilê wan hêşiyayê gere de ew komisyon cî bistînin yani tenê parlamento bira vî işê dabı o bira gel dur bikevin nabı yani saziye sivîl û gel zî wana vî işê de gere çêbi o êdî bikevin nava kolana nava gel bu wana baxifin
yani gavek şember geri bir avetin. Vazifeci bir pırsım. Tu nüviskarek de hemen da meden nüviskarek Kurdi telvi velat edmini la Ahmet edmini le bes helbet daxwaze Kurdan wek nastambe jene azadiya zaman hene azadiya çande hene vi wari da jî gereka hene ki bilez gavne navetin Yani neze sadu penci salı yani deste kurda ne şaşmım hazaru nesedu su nehada ji deste kurda azadiya on ji deste van hat sandın bege kurda begleri kurda uçağı deste van da otonom yamdı bejin serbuxu yani azadiya deste van da bu le neze sadu penci salı zedetir Kurd vi heremi Kurdistan'ı nikarin xu idare bıkın. Yani desteği van hatı sandın. Loma dem ki pır derece. Dema Osmanlı'ya da 13 car Kürt bu azadiye serokra kirin. Gava Komara Türkiye'de 16 car bu azadiye. Yani sadu 5 sal zedetir Kürt henal vi pevajoy dayı. Yani dem ki derece Kürt leviya vi pevajoy. Le devlet yani kija feraseti dışıbez nizanım ama hişmendiya vi kutbi yani hinji Navi Kurda, Nasama Kurda, embejim azadiya van, gelek tiş deste van sandi net teni Kurda. Vi heremi mesela, Midyatyo Merdini mesela, gele Süryani heyi. Mesela navi gele Süryaniya, Gunde van, embejim Kaze van, hatiyo guhertin. Disa gele Gundu navçev navi van Ermeni, Ermeni hati Türkiye kırın. Yani gele Ermeniya, gele Süryani, gele Kurt, vi heremi. Gelip medya juanat gotun. Yani mafi olan juan hati sandın. Loma yani gelek tüş teyim haber bidin. Teni azadiya vanının yani çanda van, hüner van, zamane van, haya ser embejim Türkiye şarkıya van zi deste van sandın kırını Türkiye bela kırının. Loma komisyonek ne tane ülkede parlamentoyda Ahmed'e, Merdini, embejim van komisyonek sivilde gerek Süryani zitedahibin, gerek Ermeni tedahibin, gerek Kürt tedahibin. Tabi biru baveriu gel gerek tedahibisinin. Yani jiyane kunu per rengi per zamani ancak karbini. Herkes daha fazla van cudayı. Parlamento ezbaberim tane hela hukuki da belki jibo gavbavicin le gere Diyarbakır, Merdin, Luwane gelek jiya komisyonu sivil avabın o evzi komisyonu gere cibistin. Çiye daxwaza wejve pevajoy çiye pevajo mühime brastici daxwaza ve çelgori daxwaza ve brevat çe. خودی دورو مخاصم یعنی یا سراسر چواه فرصتی دام شوره بیش نبا به گرمیا آمده سراسر چواه داخواسیام چیه داخواسیام هر کی زانه کائنات زانه ترک زانه عربی ز دنیا ما زانه براوجی گفت که با بشه یا براوجی گفت یعنی دم ریل بشواته همین شواته تدی بورسا شواتی بشه افرصت دسته ودا بلو اشخار düşünce باش بکن دما یکی تمری که باش با بشه و خراب نمونه تدی روسیا ارتش چی بود 8.8 دیسا انسان نمه اما یه خرابی دینه 6 به 7 فی تدی یه لال ببه بلا اوجی دینه کرد ایرو 40 میلیون کردن نوبت ترکیه دارن نه هر به بلا یاسا درخه بلا دیش که بلا با وجه رفانان دومه اوی کو خیر بشه دیمه که او خون میشه بجا والله امودی که ما هيا ان شاء الله يعني ام هيفيا بعد تشكل في تشتا بوريش خوا بوري ابو اوروبا بلا باش با اما اب تشتا هنيجي دست كردال بده به كرد يكي تيا خوا شيكه بلا بده به تر کارو سابجه بقاسی نانو آv یکیتیا گل کرد مهمه. صدا صد نانو آب زیاده ترجی نانو آب زیاده ترجی وای راستا ترکو کرد تبلیغ بنا هستی و گوشت بنا نیلوک و تلی او تشتک دیا لبلا ایرو بلا بافیجه بلا نفس که بافیجه بلا یاسای درخه بلا سیاسیان هنه خیر اصلا که کسر عادیانی بده چه هنه قیوم چما قیوم سره بلدیه باشخانه سیده چه کیویت قیوم تابیجه یه باطمانه یه مردینه آب احمد یا آب احمد درنوی یا شیخ خدا هر بیبته چه بده پکه چما قیومو بگیری ناده شوندان هذا بلا قيمة بلا جنا عفو درخه بلا كنتش كبوا بجا نو ويا صاير درخه أبي ديسكرين أبي بيسكري وضع تخلي يد برا بلا تشتكوا أزونم عف سياسية رولو بس يدرون نو عفو دانوخي تشتا دانوخي ترولس دمول بجد ترول شيا بيجي أمل صلح خوابكي أمل هاوري
انا راسي دام مجه تروسد يعني ترور مرور امجه عاجز بي دمار ما دا خوینا ما تبلیغ بده برو درخ ایکو به سبب ایکو خوین بسکنه سپاس جرا ایکو بیجه نوالا برو ها ها چون على تا خود لیبه ویر ذاتا لیبجی ذاتا ویر لیبجی سسر منو سچاوه ان شاء الله بس صلاح بابا ام هذه يعني هي بيجي اب تشتهنش دست برس اردوغان البا برو ماشي خو بتستري خو ولا سيته تكريم ملاد وكيل سيته تكريم جمهور باشخري چما تيرو باكي چما ايرو ها تيجي هيا بيجي زورو ملچه والله زورو ملچه ارو لما نو بنو سيته ارو او بخو سيته جو 2006 دو اصفاطي له برابر خدمات اجا خود هانا خدمت نبيه چما يا حميد رو به چنا بنا شنخو سيته چنا با تفهمتي سپاسش وارا صاين اردوغانش خورا از وی هنه ترکی بجم ای دشون ای تاشن کا جوی پیواژوی دخوازی وچنه ونجه ممنونن بگورید لیو بریوات چه؟ دا والا دا غازی هم دخوازن یعنی که بارش کی چه به یعنی تشکی باز چکن و AKP و MHP ما نخابینن که ما بخابینیسه هم قبول نکن و kesinlikle ve mücadeleci kes destekç mücadele ko bernade yani hem ali partide hem ali sivil hareketi beje ali tevekada bir atışki hoş çekin yani barış süreci ki madem seri sekinse bir barış süreci ki baş çekin. Ekvara kapandım mesela bir inki işime zora işime zora. Sen ne? Gere çekin hem ne kapandın ha? Sivmet kapinin. Kapandın iş nabes. ونه چوا قانح إقناع ببن ونه نخابن يعني جبو كونين خابان دوه چوره کرن کرد نين خابان دوه چوره کرن ونه چوا قانح ببن Ne kapandın gere hakkı kurda bide. Kimliği kurda bide. Madde da çı anayasa maddesi degiş ki kerej alime da alikarici ali kurda da madde ki derke vane girtige hafsada geraj ona deri ki veke 30 سال 40 سال de hafsadane evana peşi jumara emş xora naxoz em jwara txozin vanet bine deriya dane zindana dane 2000 Selahattin Demirtaş ondan sonra bu serok bu tevekara gere sürece ki mazın çeke anayasa ki mazın deyne komisyon ki mazın çeke yani usta sıradan kapandın komisyonu hem kabul nakin tevek ki parti olarak gere bir işi zanımın o zanıcı hayvan tevek ajı he yani hem txozin bira barşe ki xoş çebe o kez hakkı xuda handa nebe tişki xoş çekin usan ne bira peşi girtiya berdin peşi delil girtiya vekin çünkü gava siyasetçi medindir da ben komisyonla به هزار komisyon اجدینه باشه پیواژویک آشتی و بناوی آشتی و جواک دموکراتیک هات دست بکرن کردان جی گاون جدی آوتن لگلو دولت دوی چبکل هم بریوان گاون جدی و داخواز آوج به پیواژوی چی تپرسکی آواز زحمت کی که 5-6 میلیون کرد همی بیار علاقه داره و پرسی که گلو مسئله شوابه تزانی کرد گوتن که هد به دوی معروف شیر بشه و تا معروف پفت که ماست ایجا کرد دوی روشه دانه حتی نها گلک جار دوی من شوتیه و تخوازم پفت کن ماست لو ما جی پی باوری ناکن و پی وجوی لی تخوازم باور بن کتشکی آوراسه پیوستی ها همین ملت به آشتیه یعنی آشتیه که هر کس برجوندی و تعداد بخزنش بکه یعنی اگر تو بدی برهف ضرر این کردا و این دولته یعنی صدی 8 کردا ضرر کردی صدی بلکه 20 ضرر دولته بیه دولت اگر بخواستانا دسری داجید کار بو و مسئله چاره سر کرده ها اگر کرد نگیجن ما فکی خو مروف ویا او نه که حتی آنها هر کس مراخت که جالی کی و دولت دناف کار دانه جالی کی کرد بیجن گلو امدیسا بین خاپاندن اویا چیه یعنی تشتکی کس شیء نزانه یاد لور مهم چوا افکار و گمانات سری گله کرداش هولی وره را کرد
راکرین به کریا را دبید هر کس پنگاوی خوبا بشه بزام که پراکتیکی داد شد بیشن راستی درد که یا نه یعنی وقتی راستی درد نکه حولی یعنی تشتین که پر باسیتن یعنی کس نکاره ضرر جه بینه مثلا گلک گرتی هند زندان دا که حتی آنها دخوازن در کبن در و من بیس که انسانی که 30 سال زندان دانه جزای من خلاص دبه جوان را بجاورن پشمان ببین که ممکن وقتی حتی آنها که پشمان ببرد سری نه پشمان با کی وی نحقیت برطرف که یعنی افزی تشکی پر میهمش با انسان یعنی تو بید بجه هکه که دخوازن کردان این ناسنامه‌ای گرتین کردان ورن بردان و اوگا بناوتن هلبت و افکار جولی رابه بگو من یعنی مرد برای تشتی باسیط دست پیب که یعنی اگر دولت وان کسی که 15-20 سال 30 سال زندان دانه یا نخواشم برده باوریه که ویج انسان را چه به اگر برنده تو معنی که بند تشتکیه یعنی پر کس واف کارت کن که گلو چما سبب ہے یعنی که دولت خوازه تشتکی و پیک بینه یعنی اگر تشتکی جدر و دا تاثیره که سر دولت نکه بلکه دولت نخوازه وی پنگاوه باوجه یعنی دخوازه بلکه دولت جیت فکرت خوازه بجه تشتکات سر سوریه و لبنان و سر عراق و ایران کاره به سر ترکیه جی گلو جبوی بلکه یعنی دولت ترکیه دولت که مزنه سیاستاوی هست 1000 سال اول نخوازه که بکوت تنگاسیه که تشتی دست وانده های خراب کن یعنی پیواجوی آشتی و جواک دموکراتیک که هاتی دست بکرن لگوری دلی و بره چه دخوازه و تین قبول کرن یعنی امپر هنه گودار نه yani inşallah be yani inşallah be ama yani براستی hani بدروان و kapandı ne na yani kapandı ne na yani inşallah hani براستی vereceğim çinin talebe ve çinin jve süreci un çit xwazın ev jve komisyonej devleti ji hükümeti talebe ve çine yani peşidan bezin 40 sale evi cana xuda evi kete cezaevi em bezin ana dilde eğitim daxwaziya Kurdan yani iro em bezin 20,000 faali mesulane yani gerte vana bibin zani gava vana ne binin inki zahmet be yani sanki o sakhiyat ki efşar bandor elteci ki sanki tesirek mazıl teci ki bir şerri rasta aynı sen ana debreme cezavidane tabi ama mümkün hem bizim belki derkebe ama tam evkinin yani çen sale van qadiya o dey sale van qadiya müebbet cezal van birine yak mahabbet yak 18 sal 8 may şwa mesele jeve heke kuş bu girtiyan gav ben avetin o girti verin berdan ve kurci idi qanih ikna ne bin hanek jve süreci pevajoy yani em umud diken ama em vi umudu tam olarak nabin yani em nabin zani yani tamam em bizim belki yani tiştiçe yani umut ki ama em nabin zani nabin yani az ser navi xu bejim az nabin bu her du buraya xwat tiştekî naxwaze yani iro yek zevcan diye yek azabe diye min artık ihtiyar bir zani سرس به حتی وارد دعات کرد به آن از مبدنا در کتانا داز مرم تگوانه یعنی اودیج مرا داخواست کی یعنی چقدر زورم بردان en azından dili dayı kam rahat be dili merahat be pevajoya aştî û civaka demokratîk ku hatiye destpêkirin li gorî dilê we û li gorî hizra we bi rêda çi hûn jê qanîh memnûnin
ام دخوازم که ام جای ممنون فقط تشتکی سا رونایی که ام نابینن نه صمیمینه هیچ سروگراد ویژن ببک قاتلی زمان کیوانی نه پاکشه حتی بی زمان خود پاکش نکه از نه باورم جوانا تفهم کر چیه طالب و چه جوی پیواژه اون چه دخوازن ما قاشتی چه ببه و کبی چه ببه yani gotine nabe em biraya hem fakat vergiye de biraya hem askeriye de biraya hem vakitine em ne biraya hem Her haller buraya var. Mutlaka buraya var yani. Çünkü Abdullah Öcalan veya ani ve seviye mutlaka buraya var yani. Çare bitin. Dedi ki Brez Öcalan ere kirbe tamam. Tamam. Şimdi goradile me var. Brez Öcalan gava tamam kirbe. Ere kirbe tamamı evi çare seri bir yani. Geç ne bici hini kebib yani. Muçu dixwazin taleba ve çejve süreci. Yani açtı demokrati işte birati dixwazin her mafi herkesi bê dayın heqê herkesi bê dayın Türk Kürt kî dibe birabe herkes bige heqê xwe herkes mafî bê dayın yani em vê dixwazin. Evon ki en barışma en süreçma از ممنونا از قایل ان چیما ان بارشما ببو ماخور پیور پیا کاردش ماخور پیور پیا سه برون سه ترت می سه برون ما زاتا برجه ما ترک مای که برجه مای که نیست که این مای پتر کو نرسن یز ما نرسن ما پیا یو دولت یو چیا ماخور پیا ماخور yaşamışı ماخور پیا tertemiz بسبرون يعني إن شاء الله أم برش أفون مار زافول أتا ما أنقذ أزي أنا قولت كان أفون أم برش جلجة يعني biz ma samim ma wa yani zamanek bubsa hem ma beka kannevin ama qijma vinin قجما بارش بینن قجما ده راحت yaşamış ben قجما daha yani hür yaşamış ben çıkıda Almanya bir devlet çıkıda devlet yani hola çıkıda yani yo demokratik hasta maya ujaba maya Almanya maya memleket gavurun maya ujan noven bu gavur mar hol akayla ki Türkiz mar hol yani ma kur pya yaşay ma zaten pya yaşay ma kene de yo bino matra ma zevje ma pya bir merdi ma pya her çiferim az qayla en barış zaf hol binen avon yani vallahi en barış hol inşallah arkadaş ma pyor vejen millet ma pyor hausra vejena ma kur pya vararken yo binona ma pya yaşamış ben Spas. Pevajoya çareseri, pevajoya aştiye ku hatiye dest pêkirin. Li gorî dilê we birêva çi hinekî sıkıntî tê de tune li gorî Dilê me birêv tam naçe çünkü bawerî tune ye. Çünkü gelek carî Kurd hatine xapandin û vî hawî mesela pir îsyan jî çêbûne Kurd pir hatine xapandin. Ama hêvî dikim ew ê îja tişkî daha xweş çêbibe. Ez çawa bêjim mesela vê pevajoya tişkî otraqlî rûniştandin yani ez bawerim ev tişkî xweş çêbibe barîş sürecî devam hema çi ji vê pevajoya hûn çi dixwazin çiyê we were qebûl kirin daxwaza me urf û adetê me zimanê me welatê me yani tiştê em ji me ji xelkê re çawayî ji însanê dunyayê re çawayî ji Tirkar ji Erebar Fazirar ji Çerkezar ji her kî dibe yani însanê serê erdê ji wan re çi Xwedê Teala emir kiriye em jî wê xwe dixwazin em wêya dixwazin yani em jî wek însanê dunyayê çi mafê me hebise em dixwazin wêya em wêya dixwazin yani wekî de tişkî em zêde naxwazin yani xweşî em hev du hesbik barîş sîtê em hev du hesbik barîş sîtê her tiştê gava mana te goş me gava em du hes nakin ne barîş e ne ew ke gava em dibe eviye ew nabe gerek hev du weke hev be em birê hev ne gerek weke hev be eviye ayrî gêrî gerek namı de tune be rastî xweş e ez wer dibêjî kî dibe bile bê rastî xweş e gerek em hev du rast be ez îro te bixapîne sibê kê piştê texîne Xwedê Teala qebûl nake Ana nuke ev yaş devlet era dejim. Bir baş inşallah ya bir başbakan.
ana hak ve hukuk devlet adalet olarak hak vi kurmanca eğer dava Müslümaniye dikis elhamdülillah hacı meçhum mala khode ha برای قرآن وکه هلا حق وی کرمانجی هی تو نه هلا وی زمان کرمانج هلا عصرlar boyunca va zamana هی تو نه evya suistimal evya به 100 سال به 200 سال درباز بگی چما حتی انا yani تو devlet çima destek olavi eğer duy Kur'an duy iman duy Muhammed İbrahim takip bikala evişa هی تو نه adalet önemli Ev da yazı kiri adalet mülkün temelidir. Adalet mülkün temeli nerede kalmış? Kalmışsa söylesin bana. تماشاوان هجام به هفته‌جی گشتن داویا برنامه خواه مج خلقی پرسکر کا اپ پیواجو بقاسی کون خوازن لگوری دلوه برواتچه آنجینا چما هنکی دختم هنکی سست برواتچه ولاتی داخواز دکن و بندواریا وان اوکو گاون دملدستو و بلزورن آبتن حمود درین کو 100 سالن لبر کردان هاتنه گرتن ورن بکرن و طالبین کردان ورن قبول کردن ام جی في اواي دقيجن داويا برنامج حتى برنامج كادن ارشاد وبختوار من